Odi, lobi bradangasa. A Deywoortu mopoti de na jusuwa ede marki IT a pisti marki wan. No frede en mek not skrek you. No frede en no mek not skrek you. A wotu pe mu leren kamoto na ini. Kamoto na abumbos kopelek van Matthäus skrivengi wie ede marki negi, pisti marki 20 na negi komi 320. Na Jezus fasting na de ai atati asapsa so lekfa unge bribi. Ne de ma ai opo en de ma beshi. Wan bundi nanga bogo bogo, God bless you.